amakuru g'amashomero kuba muri Singiro gizere kumanywa ubwo abebembezi babiri bagire kuhaya amashomero agayombeshurwe na project ya Schools Facility Grant kishangiriwe ngo amashomero mingi gine binabirikubi kandi amashomero mingi tigine kamina twasharamu kugakwasa abaziro mu butongore kugira ngo abana batanike kugakozesa kurungi ahubwo kuba turiyumbuire bwenjura abana bamwe babiri bashomera heru gonaga katware sente ziri hagati ya miliyoni rukaga kwenda kwa miliyoni rushanju abo kumbekera abazire karasura umuzina ofisi ya headmaster erumuna n'entebe nshanju nibiri abo kwenda ngo bandi tutimbure mutindo gubwegese obo baruka y'amashomero abiri agambekirwa hansi entekateke ya Schools Facility Grant abebembezi bashabira abazire n'abashomesa okoro gwabo kureba ngo abana bahika tutakore bizimeke bitukabyombeka kandi bikabura abana bo kushomeramo murebeke ngo mwareta abana bija bashoma nito twareta bashomesa twabata nkuka government twagaruka twabashashura rero mu kwata abana banyu mu bakomere intanda ngani hakizisha ngenda kubasha mutagaruka kubinga abana ba government omwana ogu nabatakozire ki nabatajiro mu ruciko yimwabitisiza mu bimarireyo omwana we yijeje mu rugo no kokwa abombekirwe binebi batugambire mbere ibarukurabamo umukushomesa nebi bituyire hare tubire turi kuri munonga ukurugenyima nenyima abana babiri batine ho kushomera babire no bashomera hansi y'imiti we mukuru w'entebe ya katano araganisa amashomero agaciro kubi nabo nibija kombekerwa konka hakiruma gana amashomero agutkozera assessment nago tukashanga gaciro kubi mwe naga amashomero nago tugatira mu budget y'itiro ntuza okora byamu ejo budget neza kureka ngo amashomero ago nago twagombeka isingiro tuyakoreka ngo twagezaho twasigaza abana bakushomera hasi y'imiti akubo bwirobu no bwire bwenjura no bwire bubi kandi obwire bwa government yenare munabo abantu bashimye ko amashomero hasi y'imiti kandi bakagaruka bakamara gasha kwa Ruth nuwamanya